Tul il-jum ta' tnejn kien hemm iktar minn 11,000 l-immigranti li daħlu l-Ġermanja biex bekk fl-aħħar 3 ijiem f'dan il-pajjiż daħlu iktar minn 30,000 immigranti li qed jitolbu l-ażil. Quddiem din il-pressjoni, il-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel sostniet li l-Ġermanja se tħaffef il-proċess, dan filwaqt li żiedet li l-Gvern Ġermaniż se jalloka ma' 6 biljun euro għall-għajnuna li se tingħata lil dawn ir-refuġjati, fost oħrajn permezz tal-bini tiktar residenzi tal-Gvern. Merkel innotat kif il-qagħda ekonomika b'saħħitha tal-Ġermanja twassal biex pajjiżha jista' jaffaċċja din l-isfida. Min-naħa tiegħu il-President Franċiż François Hollande ikkommetta ruħu li Franza lesta tilqa' mal-24,000 refuġjat, dan filwaqt li sostna li pajjiżu beda bitħejjiet biex jibdew l-attakki mill-ajru fuq il-militanti tal-Istat Iżlamiku fis-Sirja. Merkel u Hollande appellaw lill-Unjoni Ewropea biex issib pjan li bih kull pajjiż ikun obbligat jieħu qatt t-immigranti. Fil-fatt qed ikun irrappurtat li l-Unjoni Ewropea qed tħejji reviżjoni tal-pjan ta' rilokazzjoni propost fl-aħħar xhur u li dwaru qatt m'hemmx qbil. Fil-fatt il-Prim Ministru tar-Renju Unit David Cameron kien kawt ħafna meta ġie biex jikkommetti ruħu dwar x'għajnuna se jagħti fl-immedjat għalkemm qal li f'leġislatura ir-Renju Unit jista' jilqa' mal-20,000 refuġjat. B'hekk huwa mistenni li l-pjan il-ġodda jkunu wkoll sors ta' kontroversja li ilha għaddejja żmien bil-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi jinnota f'attività politika kif dan kollu l-Italja u Malta kienu dejjem konsistenti. Quello che sta accadendo in queste ore vede alcuni paesi finalmente cambiare posizione. Noi saremo tra i pochi, lo ha detto molto bene il primo ministro di Malta. Quando c'è stata la discussione l'altra volta è stato il più duro di tutti insieme a me per dire che dovevamo prenderci carico tutti. Ha detto una cosa meravigliosa Joseph l'altro giorno, ha detto: sai Matteo, noi saremo tra i pochi. Noi saremo tra i pochi al Consiglio europeo che non dovranno far la fatica di cambiare posizione.